Un cordial buongiorno, nós donamos outro boletim HNO, Hospital Novo de Otrobanda. Amito Gonzalo Quales. E amita Meritza Hakmat, e me recordavo, se bonomira nos boletim anterior of nos outro tópico nang, me que sugeri para subir riba nos HNO TV, riba nos medio nang social, medio nang tradicional, para por mira essa aqui. O motivo de boletim aqui está justamente para manter abo na altura de diferentes fases do projeto Hospital Novo Otrobanda, que no futuro lo iba em nome de Curaçao Medical Center. Aspecto na maneira construção, transição importante, empleado na entrada, que no futuro lo tem que manter em nome de Curaçao Medical Center na Laira. Na edição aqui, o boletim HNO também conversar com dois arquitetos que estavam envolvidos com a realização do projeto aqui. Primeiramente, nós estamos com Liongo Juliana, é um curaçolenho que atrai extensamente e com mais paixão para realizar o projeto aqui e também o aspecto que tem a ver com o seu desenho. Cresciers com a cresciers também tem o Curaçao, viva na Holanda, então nós dois estamos responsáveis para o plano urbano com o hospital está sendo posicionado no centro de nossa cidade e também a fachada também é nossa responsabilidade e toda outra parte não com nota médico, maneira parte que nós estamos para agora aqui, a centrala hall, a parte que nós estamos responsáveis por nossa desenho e também a coluna do edifício também de docente, que também de Curaçao, que conhece a coluna de Curaçao e a introduzir a coluna que nós conhecemos na Curaçao em edifício novo. A coluna tour está basada à base de ser da sala for de natureza de Curaçao ou da sala for de edifício não hop conhecido de Curaçao. Dus bota mira hel, bota mira blauw de nos lamang, bota mira hel de nos monumento não. Dus tour a coluna está bem back dentro edifício. E esta cena que é coloco bota mira para fora. Bota mira para dentro edifício tem acento não também. Por exemplo, se bota dentro hala blauw, e banho não tem acento de tegel blauw. E assim aí bota também dentro área de parqueio também dentro hala blauw, bota mira coluna blauw dentro edifício. Especial de mosaico tá que é mosaico duradouro, porque é mosaico também que está completamente cradle to cradle na tabisa do sujeito, pode usar de produto na reciclar, pero especial tá que a gente tá mira, você sei na nenhum tá mira diretamente, especial tá que bota mira que tem patrão de dentro, que tá mané ola não de santo ou de lamang, que bota mira tá passa door die edifício. E bota mira dentro inteira área aqui que nós tá para, que tem forma não mais natural, mais rondo, que tá ser mais aceitável para a gente, tá ser mais suave lá, não sei mais assim. Também boletim HNO a conversar com o arquiteto médico Arnold Sickel e explica que tipo de hospital Curaçao Medical Center lota e que essa aqui tanifica para Curaçao. Het concept van zo'n ziekenhuis moet eenvoudig zijn. Dus als je naar de basis kijkt van de opzet van dit ziekenhuis, dan is dat eigenlijk een combinatie van een tweetal typologieën. Het onderzoek- en behandelblok waar we nu tussenin staan, het gele gebouw aan de buitenkant, dat is een netwerkstructuur. Dus dat betekent dat je afdelingen op een hele slimme manier ten opzichte van elkaar weet te groeperen, zodat loopafstanden klein zijn, logistieke stromen voor patiënten, medewerkers en goederen optimaal zijn. En die netwerkstructuur is gecombineerd met een kamstructuur. Dat zijn eigenlijk die 4 vingers die aan de zeezijde liggen en die zeg maar de patiëntenhuisvesting herbergt. Het mooie van het ziekenhuis is dat het uiteindelijk een prachtige locatie is. De locatie is mooier qua uitzicht dan het oorspronkelijke plan van het Amstelterrein. Omdat dit in die zin een uniek ziekenhuis is waarbij alle patiëntenkamers uitzicht op zee hebben. Curaçao krijgt een ziekenhuis in eerste instantie voor de 21ste eeuw. Het verschil tussen beide ziekenhuizen is levensgroot. Het is gewoon een schaalsprong van tientallen jaren in, niet alleen in huisvesting, maar ik denk straks ook in werkmethodieken. En dat betekent dat je dat heel goed moet aanlopen in de overgangsfase en de processen die je moet beginnen om mensen vertrouwd te maken met dat nieuwe gebouw. Waar ligt alles? Wat moet ik doen? Wat gebeurt er als er een calamiteit optreedt?
Hoe zitten de verschillende routes in elkaar? Hoe ga ik om met de logistiek? Hoe ga ik om met hygiënevraagstukken, et cetera? Ok, Marisa, veramente refrescante para nós tomar nota de informação que o arquiteto não quer dar na trago, assim tanto dedicação para a realização de projeto grande aqui, e nós pensamos de um dia salam com a desenhar tremendamente aqui. Correto, Gonzalo, tô mirando e pis nang aqui clip nang explicação nang mita sentiu aonde que mais aprecio para nós Curso Medical Center no momento que essa aqui finalizar. Seguro. Que vendi, queda pendiente. Nós vamos mais com o boletim de HNO pronto Curaçao Medical Center.